أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمد فصل هنشبي الله رب العالمين. صلاة والسلام خدا لسر پیغمبر مدن سید و سرور رضوان و سروک من محمد علیه الصلاة والسلام. و سر معلومات میں ہیشا و حوال ہو گرے میں گزریا خدا کے جہاد و خبات کرنا و سر چقای گو پیریج و شفاوان نشن حتی وجه قیامته. ده ماه نیسان جسالات 2019 وجه چهارشنبه لگوند خلیلا شتیم وجه عشای لجامیه. أمي درسات قنيش كتابات توحيد بنقل باوريا إسلامي ويرو روشك وصا ما شاء الله بباران بالطيروق وتعالى درباسكت دبيرو جدا الكربوران زاهم دهيرابون وحتى جميع كل كيجي حمود أبرقوا وقالك زرارجي قومين أوجي تقدير خدا وقطع صبر بدي أهل وإنسانا هناك إنسان يقول بربي أبي خلقين وتعالى جواب كي جنات وصبرك وخشي جبدي مع الباطا وأهلي وأنا الله شان إيرو الخليل أجي بشتي عصري با وطيروك وبارانك زعفر هاتون ربي عالمي خزيني عبد العظمان دستيوي دنا شاوا بباريني عسل أوا جبنينا باريني جديسة أوا وهندوك بباريني شي وزح شي بباريني ببركات شي بي وببلا شي بي عسل خدايا ملكي خدايا بملكي خدا تشيو تصرف بكي عسل أوا نقو خدا باراني عصمانا بباريني كسن كارك باريني آيتك قرآني هاي سورة واقعة باشنا هاي بيران وأفرأيتم الماء الذي تشربونه كون بينن أو آباقون بخون أأنتم أنزلتموه من المزن قالوا ونوي باراني شعورات بارين أم نحن المنزلون يعني أموي باراني أم دشينا بلو نشاء هاجر ما بقصنا لجعلناه أجاجا مكارم وبي باراني في آوي شور تحت بكن قون كاربن بخون بله وبشينيشي أو نشينيشي ملكي بياد ملكي خدا عسل أو من فتانا من بسره ليش آفات وجبلا ومصيبة الدنيا وآخرة آمين. لسر هبونا خدا ما قلت دليل لسر هبونا خدا تعالى ما قلت دليل فطري هيا والدليل عقلي هيا ويا سياد دليل شرعي نيشانداريا شرعي يعني الشريعة جي نيشان الدليل لسر هبونا خدا تعالى دبي تبك كتاب السماوي كتاب گوش عظمان هاتن تورات انجيل زبور قرآن او صد صحوف گوش وافق مرر هاتن اب حمو بهبونا خود تعالى خبر دادن ابقى كتاب سماوي گوش عظمان هاتن جم خوده همیشه هبونا خود تعالى اعلان بکن بس هبونا خود بکن او آیت گود درباری مصلحت مروبان ده هاتن اوان آيتي کو مبحثا مگو منفعتا انسان دنها وانا دلیل گو او اشترف پروردگار حکیم و هاتن هنارتن اشترف وی خدای حکیم مگو نابکی وی خدای الحکیم اوی گو هر تشت بحکمت چیکلیت جهه ویدا جمعی با هاتن اشیارتن گو او پروردگار زانای بمصلحتا مخلوقین خویا پروردگارا يعني قهداري عالمية رب وخي عالمية وزاناي بمصلحة مخلوقي خويا يعني مخلوقي بيلا تشر فايدة بي مصلحة إنسان هذا تشر بي أو جهر كسي تشتر فيد زاني وكان ها إيبو وي جهاز تشت كين وكان بي تلفوني بي قليماي بي فرافشوكي جلشوكي بي تشت جهاز إلكترونيك هنا أو فابريقا إيبو أو إيجاد كريا بچاوا مکینه بچت شغله چاوات شغله جوی مکینه را چه باشه چه زراره او هر کسی چتر زانه او قلاوزه که قلالما قلاوزی جل بجر قلالما قلاوزی زمانه آلمانی ده بجی چه قلاوزی چه او تدید وقتی بگو جهازه که دبکی
يجي دنابا ورده دفترك هيا كتابك دبيتي بي مكينه تشلو شغليني نابي بيچ Gebrauchsanleitung. ايه Gebrauchsanleitung. جبراس Gebrauchs. انلايتون Evet. من هبالي كيما كلامك ما هي جدولا اسمي كابري تلفوني بدي بلا بمين كلامك مجدولا اسمي هاتيا سلمان عليكم السلام يدي الوادرا مظبوط تقول زماني الماني تشيا Gebrauchsanleitung. ها ايش بوغو او ماكينه خوشي كوري شغلاندن مو زانبه چلوي قابت بيا وي كاغزي بكي او ماكينه تا وي راحت شغل Evet. نقول بيا وي نكتي بعدين قولي سري خوب شغلنا Otomakinet. او ماكينه وي خرابي ها عافر ايدي يبو ام كما جوي ماكينه او كتاب لازم له نادي بانجليزي تشيا Hollanda. بانجليزي تزاني بالماني تزاني جوي ماكينه او كاغز لازم له خود یه شرکتی و فابریکه و او ماکینه چکریا هر کسی چتر و ماکینه خوناست کی و او ماکینه چکریا او هر کسی بهتر و ماکینه ناست کی ایگو انسان چکریا ایگو کائنات چکریا عرض عظمان و روش و هی کدار و بر استیرک و انسان چکر کیا الله رب العالمین اینا او الله هر کسی چتر و بهتر مناست کی اجمع انسان را اج حیاتا مرا اج منفعتا مرا اج زرارا مرا چه باشا چه نباشا او چیتر زانی ایدی خود تعالی هات به قرآن دا امشی او ها قرآن کاش انسانی را چه باشا چه نباشا دنیا و آخرت ویشانی وقت قرآن این او کتابات بود بر وی مکینه دی ها ایدی جبوگو اب انسان لدنیای خوشیه دبن و لآخرتش در رحمه خوده دو جنت دبن خودش و راضی بی اب کتاب دویگم هو بیاوه کی او پیغمبری گوشیانده دویگم هو بیاوه کی اب قرآن کریم او کتاب انطوای کلمه که غریبا آره تمام او هر کسی چهتر زانه مخلوقی خیال نه آقا گو یک رابه به ولا ازه به مکینه جغین خودیه و شرکته یکی دی به یکی فرنچی به نان یان ترزی چه یان سواقچی یان بویاقچی یان هستای عربا به کازش به تلفنی را قلم مقلوزی که چکم کتاب که چکمش بگو که نه و خراکی اینا خوش انسان را که انسان چکر یا الله چکر اینا خو قانون الله که انساناته جغینی الله جغینی رب وان یکی دیراب قانون نه جوا انسان را چکه او انسان حضور نابینن دنیا واش و آخرتا واشی دبی فتن و فسادی بین خوشی اما آیتن گو درباری هبون دهاتن یعنی او آیتن گو بحثا کائنات و هبون دکن او این گو واقعی جی یعنی گو این ها قومی نجی وان راست دیر آخو بدیدم دبی قرآنی دا دبعثا كائنات دبي چه آيات هنا تدبيزين جدال غدا جيب راسي عيني وكهذا فزا قطعنا بعصا بايت كي دبي با جبوي چيا دبي عورات عجوي دبي با جبوي چيا وأنزلنا الرياح لواقيها دبي ما باش يانديا جبوغو دخلي وقيا ودار وطعام وفيكي ودارا دار طولة آفز بكي وان آشيد كي وان فطرين بكي نويو بایا قرآن ولو بيجد بي با دارا فطرين بكي آفز بكي وبراستي جي بایا انسان تفتيش كنا قد بي الراست وتعالى بي أبكياي هني مد عردي دا كنا السن مد عردي دا چكان دا دقنا عرد بي نهشي قرآن 1400 سال بري قوتيا تلميزين نهاجي وان عالمي قو جغرافيا و جیولوژی وافهم دکن دبی ولا چیا به چقال دربید به ول قاسیجی دعرده ده چکان دیا تدبی زینی با قرآن دبی چقات بانی و هر اکسیژن تنه اینی نولد بشه دبی انسانی با کافر بی دبی دلیوی تنگا ولو بهناوی چکان دیا بهناوی ولو تنگا تدبی قی بلندی عظمان دبی ها قی انسانی کو بلندی عظمان اب بهناوی چکه
نها قويني چون سر هيبه الوي مكينة بصوار بوم وچون فهم كرن قول عظمانة چقط بلند بي أكسجين كيف بي أكسجين خلاص بي بينما وچكي يعني إيدي آياتي ولو زعفر حمونها نايمة بيرامن يعني آيات والقرآن ده بعض كائنات تكن عيني أب آيات والواقع عندك درب بشي هبدو ناشكن وكهبن يعني دليل نقول أو كون جطروا شكرك وهاتي شكرك أو كائنات إلا هو استايك وهي الله رب العالمين وجا أو شكر يقول شكرنا مقصد بيقول خدايا همن لسر شكرنا تشتاقو بح شكر يجي كاريا وكيقو كاري با تشتا شكر إنا قوام تشتاقو بحث بكي لسر حمود تشتاشي كاري ناخو في جنة جهنم ازي و پشتی مرنه صاف بكم يا خداي کو کار به بچه که عین بچته متى بعض انسان كده إنا خلقنا الانسان الذي خلق الانسان من علق دبي بخوينا بنابي وي خداي بو انسان جعلق چكنا علق او ابو خوي عاود دي او آبا با دمال زاروكا ديدا عاود چروجي تلوبك آبا پیشتی چروجی دبی آب و خوی پیشتی دبی قطع گوشت و پیشتی او قطع گوشت دبی حستی و پیشتی خود تعالی وی حستی گوشت که وی رح ففت که دد مال زاروکا دیدا دبی علق چون آبی بو علق معنی شتی بو بدرکی بولو زلقی بی نهایی دی تختورا بوان جهاز و میهاز و التراسون و ملتراسون توموگرافی نبی چرا ولا حاصل بوان جهازات و میهازات با تثبيت كنا قو براستيج او قطع خوينه بمال زاروكا ديما دنابا رحيمه دا دناب رحيما دايكه دا اولو بتاخيمه با علق يا غريدايا ولو بيبس زلقيا عين وقف بالقران ده بيجي ولو يعني من يا خداي بو انسان اشتروبك آوان مريد بقول قيني كاري بقول قيني ام زكيت ياما ده بيما چلو بچاب كر مبگوه كر مبزمان كر وهارو ام خوشك وسبحيا من بعد دلان دنام تشكرن بابي مو دياما دوردا وكا نخشا وكا هفيركي يعني عيشكي خوارنكي الويدر بدسته خو چنه كنا جاوا جنينو چلو چيبو نشانداريا حسي مگو حس جي يعني او شيء انسان خود حسي او جي نشان لسر هبونا خو تعالى هذا يجي خير يا بو انسان بنابگينا حس وحسن خو باور دكي گو خدا ایک هيا يعني بيگا انسان هر انسان کی ميجيوي ولو باورياوي الا دبي خدا تك هيا يعني كافر جيبن كده بلا ببين إلا باورياوا بخداي كي هيا أو يجي بدو شكلانا قبول بونا دعاء لا وكان ومعجزة بيخبرانا يعني إنسان يقول دعاء دكن لا بلا دكن تدي تشتاق وتخوازن أو تشتشيد بي نافا يقول خداك نبانا بي إنساني خدي تشنت خواستن الهوارا خد جهني كي زاني يقول قوتك سر ميرا هيا هوارا خود گهری وی قوته او قوت جیدی ناوی وی چیا هر یکی نابتی ویده ناوی وی الله همی گو قوتای هر کسی تبی و یا دوا معجزه پیغمبران مثلا پیغمبر تشکی تخوازن تشکی گو خارق العاده یا ترسی عادته کس نکاری ده عادته وی چکی دی وی پیغمبری او تشخواست او خود تعالی لسر دستی وی چکر او جهبونا خود تعالی مدنی شمن براستی ام دبینن و دبهیزن کو خود تعالی دعای لاوکارند پجرینه و خودی کلو دردانجی رزکار که ایگو کلو دردی میهانا قالا دعا که و تعالی و اجوا کلو دردا خلاص که اگر کو خدا که کنه مانوی انسانی حوارا خو نگهان دوید اب روشاها بشکل که قطعی و بنبر نشانداری سر هبونا خو تعالی بکه خو تعالی قرآن پیروز دا حالو كلام بكي سورة أنبياء آيات 76 نوح جي بريوان
پیغمبران نوح جی بریا با پیغمبر بریا ابراهیم و لوط گازی خدای خود کرد گو اوی رزگار بکن و قلوی هلاك بکن گو اموی رزگار بکن و ام قلوی بنهلاك حضرت نوح باكر خدای خود و یا ربی من خلاص بکش بی قومی ظالم و بی قومی میشی بهلاکی پشتی 1000 کم 50 سالی دنا بعد ما و شب و روز واره گوت ایمان نانی خودتانا گویا نوح گوی دی نما کس ایمان تینه ایدی حضرت نوح جی دعا کن گویا ربی و بهلاکی ایدی خودتانا دعاوی قبول کن و باران عظمان دا باری و عظمان قلیشی و آب و جعردهجی کهنی قلیشی حتی ولو الدنيا بو بحر هوا كيلو كشتي عصري قول خليل او الكربوران باران وطيروك وزحفات لهي هركي جب حمودانا برفا هاي زماني حضرتي نوح دشي وتانا قويا نوح قوت القمية تشيكا وازي تو مال باتاتا ازي خلاصكم وواي قو ايمان ناني نواي كافرشي وازي حموا ازي غرق بكم خنقين ومحمود بن آمان ويجا ماشي غازياوي ما قبول كن مدعاوي ما قبول كن پاشی ما او و خلقی وی این گود کشتیه ده پیره بون او گود گمیه ده پیره سوار بون جی تنگاسیا مازن رزگار که مواجبه تنگایی بچی کرد موا خلاص کرد دایت کتن ده حال بشه صورت انفال آیت نه دما هن هوارا خود بگی هین پروردگار خوا اوید هوارا و وری گوا هن هوارا خود بگی هین رب خوا اوید هوارا و وری جاء نسي كوري مالك خودش راضي به وها هاتي را گهاردن بدوی کی عرب یکی بدوی بانی اهل چوری وک کوچرا رجا اینی دما گو پیغمبر سلافا خدا له سر به خطبه دخوان کته هندره مزگبتی و گوت یا رسول خدای مالو مودانی ما چونه هلاکی یعنی سوال او زارو زیت برچیمان زارو کو پیرکی مجنه زافرچینا دا کاش بو مش خود تعالی دا خواست بکا دا گول سر ما ببه فرحی یعنی خود برکتش مرا بشینی بارانی بشینی پیغمبر دسته خود بکر وش خود تعالی دا خواست هاتنا بارانی که پیغمبر سر خطبه ها منبره سر منبره خطبه کنی پیغمبر دسته خود دا گویا ربی بارانی بشینا ایدی عول لحب سوار بون ویکیلی که عول نبونه قابا پیغمبر دعا کر عول لحب سوار بون و هیچ پیغمبر خودی لسر منبر نادی خوانه باران رهاوی مبارک شرکت وی باران هرکی رهاوی دا شر بو المحالو بانه مزگبتی نا آسه بو قرشک و مرشک و زل و پله خرما و چقل مقله دارا دانی نسری وی باران گوهار اما پیدا هرکی باران دوام کرد دروجا اینا دوی دا ایدی بو اینا دوا یکی بدوی رابو گود هنک بعین او بخوابو و یا رسول خودی گو خانی ما خرابون مالی ما دبن آفه دمان جبو ما دعا بکا دا ام جبه شکنجه و جبه طنگیه خلاص ببن پیغمبر خودی دسته خو بلند کر و گود خدایو لهاوی دوری مبارینا نل سرمتنی يدي يا ربي اللهم حوالينا ولا علينا يا ربي الهاوي دوري ما نلسر متني يدي بدس خورا بيجا پیغمبر اشارتي بال كودري بدكر او درد بو سهلاي يعني سهلاي برد چد بو عوري ويدي دسكني وبارانا ويدي دسكني حتى روجا ميا ايرويجي ام دبينو گو دعاي لا وكاران تينا پشراندنو قبول کرن دما گولی شرط و مرجع لاوا کرنے بیتا کرن ایدی دعا کنی قبول دمن وطے گو شرط و مرجع دعایا لجهمن دعا قبول دمن لوطے گو نل جهمن دعا قبول نابن لینا خب بجد انسانی کافر شی یعنی درحتیه دا خود نای نبی راخوا ام مسلمان شی درحتیه دا خود نای نبی راخوا لوطے گو من بیت تنگائی مسامت نیوه بحره دبنو گمیا ما لبر تقلا هری وری يعني عمل هوا بالطيارة دبت والطيارة ما بعارزك دايا تديك إنسان دور دا كسنا باكي قرارة وبادشاها ومعمورة وإسلامي مزني غرغري دنياي كس هوارا خناكي نزنجينا هل حمو كسبت يا ربي يا ربي حمو ملة حمو إنسان مسلمان كافر